Million Madagascar et Institut de beauté Ravinsara France vous présente Point Carré. Le mène comme un gaga. Tu mènes comme un gaga, tu vis Il produit un produit naturel. Beauté verte, zegeni Nora, nous aitatika isti. Ukrainska mer kamna zegni bakayo. De ti on kun kufatenga Nora no vaintsika. Nora rek zegni aitika tanta amni dimy ambony fultong lasa fultong losing. Ar Nora zegni rek aitika amni ndin vovo am muzika nazy vovo zegni andisy ny amtsika ny amni fotonga zety. Miaraka tsika jiaby ar tonga soa tsika ny eto amni Point Carré, tonga soa ato amni tragno Nora. Miaraba anao Nora magnano fisaoragna anao nagniky ny fagnasana eny eto amin'ny Point Carré na mpandrosoanao zahay ny amin'ny fotoagna azy ety ka dia matoky zay fa vona anao hitafatafa iaraka aminay mbala tsara tonga soa ny eto amin'ny Point Carré Nora. Fiadanana Jean-Luc fa miaraba antsika jiaby amin'ny agnaran'Jay sao dia manomboka fiadanana tompo amintsika jiaby. Tesaka zay fa na fomba fiarabagna misy azay teny mamzay zalainao antsika ikoragna iaraka amin'ny Nora antsika fa mialoha zay ndao zalainao antsika ny tsara fantatra aby ty. Agenda. Et toi capitale, le rendez-vous de Sketiabi. Le samedi 27 avril, Beach Night Party 2.0. Mierkamni Techno. Et Yokua Mad Max. Rendez-vous tic Omni Piscine de Bleuvoir, 67 hectares, en face des Madinox. Le samedi 27 avril, à partir de 18h jusqu'à l'aube, au platine, le meilleur DJ du moment, DJ John Connexion, DJ JF, avec diverses animations. Ticket d'entrée 15 milliards, réservation 30 milliards. Contact 033 94 177 51 ou le 032 38 594 54 et le 034 51 609 14. En partenariat avec Swatel, sponsor RTL, partenaire média RDJ, MaTVF. Habibi, préparez-vous à un voyage musical pour le samedi 11 mai. DM Events vous présente soirée exceptionnelle avec Kiki et une atmosphère de folie avec DJ Emi venu spécialement de Madagascar. Alors joignez-vous à nous, on se donne rendez-vous avec la star malgache Kiki et DJ Emi pour le samedi 11 mai à partir de 21h chez Matrix African Club. Ticket d'entrée 100 dirhams, VIP 150 dirhams. Merci de prendre vos billets dès maintenant, la réservation est limitée. Inforesa au 00 971 55 943 2486 ou au 00 971 56 862 5518. Kamitunga Vama, Sketiabfa, resta à Dubaï. Et comme ça, c'est que dia Rusu Tanteraka, Niam Nikuranga Zengen, Totsika, Mirakami, Vayinsika et to Isaï. Dia Meluani, directeur Sabik Niam Nikuranga, Miss ni cadeau, Zengeni, Aviam Namanga Peramiasa Amne, Aviam ni Caméléon, Mazing, Wani Nora, the Fatma Shaina. Ici. Yeah. After stuff, after Zava, even Ververti, Naka Mena Nasty. Easy, tu as dit Caméléon. Sarah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ouais, si on a un petit peu Nora, bon, faut pas se créer, tu sais, Kizi. Non, alors, ni kuranga vouluan ni etmo za jeu tsie ko za ko kuranga ni Nora sam kuranga ni Nora Muriel satria fianana Nora zay dia bazay ko misy rek vouluan de misy tapany farui izy koa sitrika no de tidika amzay hoe tia fantatra bebe kokoa zay mikasika Nora izay de ny tiako viagna vouluan agnatiny izegny ataoko hitagny amin'ny efa 5 taogno lostagny dia misy Nora raiky voalohany de joti misy Nora raiky Muriel de toko zay mitsy zaragna anazy fa za zay tiagno tany mialohany izay Nora vety sy misy fotoagna matsapa fa hoe ngoma rofaninao tamin'ny anao taloha aby regny satria maro ny olo zay ny nakafy Nora zay izy koa resaka lamozika resaka fio zay dia tegna hoe nanagna laza zegny Nora zay raha oharigna amin'izy io ty de fa tsy dikoantsika fa Nora amizio ty dia lasa magnano hira fidiragna amizao fotoagna azy io ty Nora rô vety sy fotoagna hoe ngoma le fiainagnanao taloha
ia misaotra anao nagnapetraka fagnontaniagna zegny za manokagna malôha efa nisafidy le hoe agnano évangélique ny irako zegny tsy miova le gadogny malôha zegny tsy miova fô izy fogna zegny évangélique le raha atao donc tsy de ngoma karakory mo le tena volagny tiako vraimako hitanao boka no raha hitanao tamin'ny fotoagna igny anao no raha raiky taloha igny lazanao zegny tamin'iny zegny anao nalazalaza to zay anao mihatra jeudi tiako volagny zegny business tamin'iny zegny nandeha tsara to zay jeudi ino tavalinao amizay ia maliako izy ia marigny le business tamin'igny tsara tegna hoe nandeha tsara fô amizio ty zegny lasa hoe eo ihany fa tsy tovizany zegny tsy nataoko hoe amizao zegny za eniko hoe managna fiadanam-po kokoa zegny ndraiky fiadanan-tsaigny par rapport am'le taloha zegny karaha zegny ia ok mbola ampidirantsika zegny baka io de izy koa sitrikanao satria ty sambatsika miaraka amin'ny ton point carré zegny de hoan'olo ataontsika hoe mpankafy taloha mety zao gaga ino manao raha de somary ampidirantsika mihitsy ny taloha tiako aviagna zegny hoe izy koa ampifantaritsika hoan'olo jiaby hoe azovino raha zay mpanakanto avezanao raha zay teraka tahianao raha zay tombo tahianao raha zegny amin'ny ankapobeny za mpanakanto avy amin'ny faritra Sofia donc entsika jiaby zegny onareo fanaiza taloha jiaby regny fa mahay hoe no raha avy amin'ny faritra Sofia avy amandry tsara za tsy miety ia d'accord ok de tombo tagny ia tombo tagny za tombo tagny tantsuy na lehibe za de tamandry tsara zegny izy koa hoe tanàna le hoe mandry tsara volagninao zegny hoe taiza quartier nareo tam'izay tany mandry tsara vaovao ouais mandry tsara vaovao de am'zao ty mbola agny la famille sasany mbala agny ray aman-dreniko agny mbala agny famille jiaby agny presque mbala agny aby jiaby nidirako magnaraka am'zay Nora za mbola mikoragna raiky Nora taloha anao tsy mikoragna amin'ny Nora Muriel fa Nora raiky taloha igny izy koa ny amin'ny tantaranao sy la mozika nanomboka taongo firy anao nondriky tagnaty resaka la mozika zegny za nanomboko tamin'ny arango za nagnano profane regny efa tamin'ny taoko hoe 2004 za nanomboka nira voalohany de tamin'ny mbola hely za tamin'izegny mbola mpianatra za tamin'izegny commence nalaila enerzandrikaja magnano kera regny maromaro olo nanaovako kera talohaloha tegny tamin'iregny zany commenceako ny hira de amin'izay zegny nanomboko nandeha nanokagna tamin'izay za ny taogno 2009 d'accord de tamin'regny fotoagna fa taloha zegny za mbola niaraka nira tamin'ny zandrikaja nagnano hira Rosia regny zegny nafantaran'olo za tamin'izegny taloha tamin'regny marina tamin'iregny za mbola tsy haiko magnangy zegny mbola zaza hely Yavaka fa bon mbola zaza hely anao fa fizavane zegny Norany mbola Nora raiky ia fotoagna io fo za de tam'izay fotoagna izy volanao zegny hoe regny hira natao niaraka tamin'ny zandrikaja maromaro navy 103 izy tareny jiaby regny anisany nampalazanao tamin'izay ny fotoagna izay de i manko zay jiaby sambotio nahita hoe io fa misy an'izay mpanakanto Nora zay fa ny somary tampoko taminay tampoko teo no raha zay de tsy hitanay feky tamin'izay trano la mozika zay tiako tany hoe tamin'ny fotoagna an'ino anao le nijano nagnano ataoko hoe ira profane volagnazy zay ira zao tontolo zao tamin'ny fotoagna an'ino anao nijano tamin'ny taogno biagna ino raha nijanogno za commence 2011 za farany nagnano hira profane 2012 amizay za commence nagnano hira évangélique tamin'ny fotoagna io koa no raha hoe anao agnatin'ny lazanao tsara beka anao janogno igny hitanao ndraiky zay anao fotrapotraka anao dikazay ino raha nandalo no raha natonga an'igny tsy hoe namotrapotraka anareo zany efa ny anazy omenoka tokony tamin'ny anao hoe rehefa tsy nalaza anao vao nijano anao ndraiky agnatin'ny anao malaza anao nijano ia bon nena marobe olo magnontany zegny hoe fa nagnino nisy problème ve ino tsy de hoe nisy ino raha nandalo fa nena zany faresendatra tsotriny am'izao faresendatra fotsiny am'izao hoe ny fahatsaran'Andriamanitra zany naresy lahatra za zay de toute façon za zegny tamin'ny fahakeliko rango za mbola hely za tefa chorale izy ko olo nahay tantarako edy zegny mbola hely za igny rango mbola tagnatin'ny kibony mamako tagny za efa voataiza ara-pinoagna zegny
dia zay FJKM mamako FJKM dadilako tagny zegny pasteur dia za zegny efa voataiza tamin'ny fomba kristiany donc izy koa mahay tantarako zegny tsy dia gaga loatra amin'izegny fa eto ndraiky azaveko aminareo hoe ino satria marobe le olo zegny magnitikitiky amin'izegny hoe nagnino izy zegny nenazy zegny tegna hoe farisendahatra manokana zegny ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia zay dia izy tsy nanignainako le raha tsy nanignainako le hoe anao avy nagnano irany zao tontolo zao ave nivadika tato tegna hoe hitako hoe zay zany le fiainagna amin'ny fiainagna zany anao zany avelan'Andriamanitra magnano zay raha tianao zagnahary zegny magname safidy malalaka atsika olombelogno dia ny fahitako fahatsapako nenazy zany satria za manokana mihitsy zegny tonga saigna nagnino marigny moa za ty ndraiky lasa nandeha nagnano profana nefa normalement zany vao tokony hoe vao nanomboka nira za efa évangélique satria za chorale mbola kely za efa zaza voataiza tamin'ny fomba kristiana zegny dia normalement zegny tokony hoe vao nanomboka nira za dia efa nanao évangélique nefa nagnino ndraiky za tafalatsika tagnatin'ny ira profane zegny bon tsy nagninainako le raha fa zay mihitsy zany le lalagna nitondrasan'Andriamanitra fiainagna anazy zay zany raha ny fahatsapako izy manokagna zegny zay dia nampahitan'Andriamanitra za zany hoe karaha ty zegny fiainagnanao rehefa anao tsy miaraka amin'Andriamanitra fa karaha ty koa zegny fiainagnanao rehefa anao manompo an'Andriamanitra karaha zegny nahitako raha marobe nahitako ny lesony tao tsara tao ndraty za tsy mivolagna hoe ratsy tegna tsara satria nahitako raha maro nahitako expérience marobe tamin'ny fiainako zany le raha marobe le raha hitako sy tsapako dia anjarako amin'izay zany karaha ty ma izy tiagny karaha ty mihitsy zao mety zao tsy mety dia teo zany za nanomboka aleo isafidy lalagna ato fa kay karaha ty ny ato za tsy mivolagna ratsy fa io zany olo jiaby samy managna ny safidiny fa za zegny ny safidy satria resy lahatra za amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia zay inona amin'igny volagny Pierre Antsoiagny izay dia toizantsika ny koragna dia izy volagnao zay hoe zegny ny raha nandalo dia izy igny amin'izay zegny tamin'ny fotoagna karakory amin'izay le hoe tamin'ny taogno karakory dia hoe anohy la mozika anao fa niditra amin'ny évangélique amin'izay tamin'ny taogno 2012 za non 2011 za nijano nagnano profane nisy fotoagna za tegna nangigny mihitsy maloha dia 2012 amin'izay za zegny reprendre ndraiky nagnano évangélique karaha zegny ho anao manokagna nanakory taminao io fa hoe niova tanteraka surtout tamin'ny fotoagnany hoe anao zegny magnano concert satria misy fotoagna hitany hoe mbola magnano spectacle fa milino raha vaovao nanakory sensation anao tamin'izay fotoagna zay ary manao kory nandesan'olo anao hoe io fa hoe nora efa tsy magnano iranazy taloha igny fa iranazy vaovao ary amin'ny couleur zegny misy izy amin'ny resaka évangélique ty ya voalohany maloha za na voalohany nanaovako concert évangélique tegna tsy nieritreretiko hoe karaha zay le fandraisan'olo satria fahitako anazy manokagna maloha zany le olo milina hoe karakory ma nora amin'ny endriny vaovao zegny boka volagnan-jary izy hoe nora amin'ny endriny vaovao hoe karakory dia tegna lina le ologno ary isorako ny ologno tonga ny za tamin'izay isorako zagnahary koa fa tegna tonga marobe le ologno afapo za tegna hoe afapo tegna hoe ambiance karaha taloha regny fa zany hoe zany amin'ny endriny vaovao évangélique le raha dia vao maika hitako hoe milamigny hafa fogna zany hoe ny fahatsapako le ambiance miaraka amin'ny zagnahary zegny ndraiky mpino jiaby mpankafy mbola maro ny tonga isorako zare zegny ya dika zay fotsiny anao juste koa magnano concert karaha igny zay ira taloha zay fa tsy atao non za koa sy efa tsy magnano hira taloha fa tegna hira fideragna fa ny gado na koa ny tsy miove zao mbola hitanao baoejy malesa antosy salegy hira mihetsiketsika ny ologno baka zany mbola misy teritery saigny ny sasany mbola misy tsy haiko hoe ny sasany zany mietrehitra hoe rehefa magnano évangélique dia hira milamigny foagna dia le calme be regny foagna dia le tsy fa ny fideragna zagnahary tompoko dia afaka atao amin'ny endriny jiaby fa izy fa zegny fideragna afaka mihetsiketsika afaka mandihy midera zagnahary gadogno jiaby zegny afaka hideragna zagnahary aby jiaby afaka atao hira évangélique jiaby fa tsy voatery hoe le évangélique dia hira lantolanto le milamigny be regny fô marobe ny hira évangélique mihetsiketsika karaha zegny ninazy zegny gadoko zay tegna tsy
dinako mihitsy le teniny pasteur anay zay mihitsy nagnanatra na ataovy manaova évangélique ianao izy ny gadogninao izy tsy miova zay mihitsy le teniny mba hoe ray aman-dreny ko ara-pagnazany pasteur anay tam'izany ny teny ana mihitsy izy hoe ny gadogno izy tsy magnino tsara be le gadogninao regny izy avy an-tanàgna regny tsy miova fa ataovy évangélique fotsiny le izy de zay ny narahako baka mba aizantsika hoe manao raha volagnino raha zay ho antsika zegny mbola tsy naraka dia hoaraintsika jeudi zegny ny sombiny ny extrait ny amin'ny iranazy izay évangélique izay aty iova Lucas ty iova tontolo ve ianao mety be ho anao ny Caméléon Madagascar izay mivarotra t-shirt, short, robe, satroka, sac, coton zato isanjato, lamba matevina tsara, kalitao azo antoka. Caméléon Madagascar misy ho an'ny ankizy na ho an'ny olodehibe, lasivavy, modely tena miavaka. Manatona ny botika izay akaiky anao fa efa miparitaka manerana ny nosiny Caméléon Madagascar. Ho antsika te hanjifa na tsy dio ny pejy Caméléon Madagascar raha te commande manokana ianao fa ho tonga somatsara any amin'ny toerana misy ianao zany. Tsy fao ary ny vita malagasy tsara, mora no sady mateza ny vokatra Caméléon Madagascar. Le roi du camouflage. Sisira mampagniza fa mananana tumpo sisira hata ora kusatya kiraino aku na madalwa di mapisi fitsa panga mamai setakuma kivifa ifalya kuni fiaina ko Mampagniza ufamanangana utumpo tisira hata ora kusatya kiraino aku na madaro ati mapisi fitsa panga mamai setakuma kivifa ifalya kuni fiaina ko sombina amin'ny irany norato egny iza iny titre anazy iny anotiako fampiarapeo zegny ya ira mbola tsy nivoaka fa natao roantsika teo igny izay mety mbiagna iny miboaka fa tsy elaka fa clip sisa clip enizigny sisa de miboaka d'accord ny idiragna magnaraka zegny amizegny satria mbola maromaro koa raha zegny anteny courant mikasika raha zegny nitatsika amin'ny table eto amizay dia nisy fotoagna koa tamin'ny tondasy zegny dia nisy hira koa zegny tamin'izay fotoagna zay raha tsy zay dia nahitagna zanakanao tagnatiny Nora Junior dia manokolo koa ny tantaranao sy tsy haiko igny sy resaka lamozika dika zegny izy hoe atao pira mihitsy koa izy tsy voatery soanazy fogna ndraiky zegny edy za tsy anerizina tsy maintsy hagnano mpihira izy na karakory fa izy boka mbola mianatra fa izy zegny hitako tia la musique le la musique mihitsy zany efa agnaty raha zegny efa agnaty lionay zegny le raha hitako izy mba manan-talenta kely de le talenta zany tsy avonovono fa aleo aboaka zany fa indraiky soanazy tsy voatery ka hoe mihira miaraka aminazy de ho mpihira koa izy fa no fahitako anazy mba hoe manan-talenta za raha temo
zany mila namagna au lieu de dengala olo hafa de le mba ataony mianaka le izy karaha zay sady mbola matetiky baka io koa zany ka Nora zay fa somary bagaga zay ilo hoe rehefa lila izy de nitony agnarana Nora anao Nora de azovy Nora ina tonga le hoe bon ya zaveko izy zany le tegna Nora ile zanako zany izy ny tegna mitondra agnarana Nora io satria mbola kely zany izy ny hitanao baka le nom d'artiste zegny mba ilaigny fô zegny mba agnarana mora azo misy raha karaha zegny tsy haiko te zay le fomba fijeriko anazy misy agnarana somary mavesatra mo izy zegny nampitondrasiky le titrany groupe tasaka tamizay za vao niteraka anazy de ohatrany mba nafinaritra anahy fotsiny de aleo zany atao Nora zany anarana titre aina mazity le groupe nay zany tamizay vao nitaizana azy mbola kely izy tamizany de fa izy koa moa zany rango izy mbola hely rango izy mbola tanaty kibo de fa nitaizay koa amizay de fa resako de fa miaraka mira zay mianaka ohatry zany d'accord de ankoatran'ireo zegny efa mbola misy hira zegny iarahanao ndraiky Nora mba maromaro iarahany aminazy de toute façon rehefa mandeha manao concert regny za rehefa momany izy tsy mianatra de hoentiko foana izy manaraka ana mba mijery hoe ohatran'izao rehefa sur scène zany satria tsy haimako hoe manakory après nazy androafany le fiainana androafany tsy hay hoe manakory izy mba hitako hoe agnatiny koa zegny le raha moa za mila nama agnatiny le raha de rehefa tsy mianatra izy sady mba miala voly fialamboly no fianaragna hainao fiainana fianaragna mila mianatra amin'ny raha jiaby mila mivelatra amin'ny raha jiaby ikoraha resaka produit magaga ty zabaka io fa Nora tsy mangomanao ndraiky misy olo mikaiky anao hoe andeha compte andeha somatana karaha zegny le Nora taloha diavandreo zegny de zay zao contrat votsy ela misy nisy an'izany tegna votsy ela nisy an'izany Jean-Luc olo nagnafatra anaty ty le aragny tena votsy ela même pas une semaine de nanafatra anahy mitsy zay misy raha andeha atao misy soirée volagniny atao milanao zay de niresaka tegna niantso anahy mbola maro mitsy ny olo magnano zany zay mitsy zany le tiavako fandaragna atsika mba ampafantatra hoe za zany efa tsy afaka manao soirée zany tsony hoe baligny soirée cabaret sy ny tariny fa efa manao évangélique za fa zavatra évangélique fogna zany ataoko amizao fa tsy magnano ke ero ira telo aby igny zegny izy koa zegny misy olo tia agnano zegny hoe banjenao sa hoe igny zegny fa passé mihitsy ka koa fandesanao zegny maro misy mangataka aminay fa bon arakaraka zay mbola tia nena zany za zany malalaka be zany le fomba fisainako zany za tsy mba olona teritery saigny zany satria io zany samby amin'ny soanazy olo jiaby samby manana ny safidiny samby amin'ny tiany fô za fô zany miezaka mamoaka zavatra tsara magnano raha tsara tegna miezaka zany za mba hoe ho tsara lavitry mihoatra le efa vitako taloha regny zegny na magnano évangélique za vao maika aminazy zegny hoe tsara zany fa olo samby amin'ny soanazy misy ny mbola mankafy ohatrany nisy mpanao gazety zay nanao interview anahy koa zay ahoana zany liranao taloha regny zao raha mbola misy mandefa amin'ny radio mbola misy manaparitaka no tsy magnino fa olo sa regny zegny raha efa niboaka regny efa tantara efa mipetraka regny de samy manana soanazy ologno samy manana ny zay tiany zany karaha zay de malalaka tsara mo regny mo ny tiany mo ataonao akory efa raha efa niboaka regny tsisy raha ino azo koa atao afaka ataon'olo regny afaka alefan'olo regny tsisy olana mihitsy zany aminahy fa samy manana ny safidiny io fa za manokagna fogna zany efa tsy magnano ira profane fô efa évangélique za zao fa nigadonako tsy miova ary tegna miezaka za magname raha tsara ary tegna tsara mikariko raha tegna hoe tsara ho an'ny mpankafy ifanikoragna resaka Nora fa tsika teo igny satria somary midika fiainagnanao manokana igny zay agnanaovako azafady agnatin'ny zegny bôka nisy antiany ampangaria mihitsy de fiainagnan'olo fa ditika zegny hoe Nora jeudi mbala Nora igny fo zany nakasa ho mizanaka hafa de Nora jeudi fa manambady ya zanako telo mianada zanako za efa manambady maro mihitsy olo magnotany za agnatin'ny Facebook agny magnantso ny sasany hoe ouais misy mampitany mihitsy Facebook maro mihitsy olo magnotany zany maro mihitsy miantso hoe karakory manao ty manambady d'accord
eka zay mikasiky igny dia idirentsika faramparany satria izy koa zay efa magnasa vahiny ety dia zay mandeha mitady Facebook ino le actualité mikasiky le olo ataontsika interview dia hitanay zegny Nora dia fizavanay izy dia hoe misy resaka fikarakaragna vata zay donc volagniko izy hoe salon de beauté fa surtout mazagna anao mizara conseil ary koa zay misy produit koa zegny any zarenao fa agnisan'ny mampiavaka ny produit zegny ataonao fizavanay izy dia à base resaka naturel zegny le raha de eto mazany damotany koa sady efa ny raha antigny ty koa zegny ora aby ty io zegny le activité ataonao raha akoatra resaka la musique zegny sy ny reto menaka mahagaga tsy menaka no tsy menaka mahagaga kosa nena nena produit resaka ankoatran'ny la musique ty zany magnano resaka varotra za mivarotra produit naturel produit beauté verte et produit beauté naturelle beauté verte beauté naturelle produit maro isan-karazany izy reto ato tegna maro anomboantsika izy amina resaka volo zay zao mivarotra an'ity masque spiruline ty agnisan'ny produit tegna tsara izy ty raha hoan'olona anao traitement na volo somary boucle na frisé o karaza zegny tia izy ty za baka tia volo zegny nanosika za ivarotra produit reto zany de miara-miasa zegny za amina beauté verte de mivarotra produit beauté verte agnisan'ny produit tegna tsara izy reto tegna tsara efficace sady tsisy risque tsisy raha mampatatra satria 100% naturel les produits anay zegny toatra an'ity masque spiruline ty zao anti-cite izy ty hoan'olona miongotra volo sady mitsabo no mampaniry volo be tsara be izy ty masque spiruline ty de ty koa mbola misy miaraka aminazy ty masque c'est bon plus ty masque c'est bon plus ty tsara be isan-karazany zany ya volo koa ty ndraiky le tsy mikobagna igny ty tena tsara be ho amin'ny volo indrindra ho an'olona zay tia magnano volo frisé zany mety tsara reto masque ana isan-karazany izy reto ato fa tongava misy amin'ny typany volony jiaby tout type de cheveux zany misy ary mety amin'izy reto sady tsy manimba volo izy reto igny zany ho an'ny volo de ty koa misy menaka mahagaga mampaniry volo be izy ty c'est bon plus ty hoantsika zay miongotrongotra volo na tia ampaniry volo tia ampatevina volo ity ny vahaolagna hoantsika ty menaka c'est bon plus ty ny beauté verte izy ty tegna tsara sady mirary de mirary vidin'izy reto 10 000 ariary fogna anao de fa afaka manjifa an'ity sady tegna mampaniry volo be mampatevina volo be ty menaka c'est bon plus 100% naturel vita gasy izy reto tegna aveto aby jiaby reto fa tsisy raha atahorana ty mbola izy le amin'ny tanako ty fogna ty huile izy ty masque ino izy ty menaka mampaniry volo soragna amin'odido izy ty de somary masena kely de mba tsy manasa volo kely ohatra hoe mandritra ny 10 jours magnano anazy tsy manasa volo mamasegny de atao isan'andro izy ty fa tegna efficace mampaniry volo de ty koa zany misy bain d'huile ty ndray hosoragna aloka anasa volo ty bain d'huile ty tsara ho an'ny volo anti-cite izy reto tegna tsara 100% naturel tsisy atahoragna mampiasa azy karaha zegny amin'ny volo de misy koa ty shampoing efa lany zay misy shampoing tsara be zegny mampaniry volo fa tsisy zao hoe lany fa afaka magnafatra fogna tsika fa ny aminay ity zao lany ty ndray ny shampoing solide à base na agnandrano izy ty agnandrano izy ty ndraiky ty shampoing ty vita amin'ny agnandrano ndraiky raha vagna izy ty tsara be koa ty mampaniry volo solide fa ny liquide izy le ty mbola tsisy misy koa tegna mampaniry volo fa ty misy ty tsara be izy ty hoantsika managna volo le somary miongotra satria base agnandrano ndraiky vahona ty shampoing ty tsara be ty aminao ty ndraiky ty natokana ho an'ny vehivavy fisasany vehivavy izy ty ho ndraindraiky misy zany ny vehivavy
tena natao ho an'ny vehivavy zany izy ty ndraindraiky misy problème na misy perte regny na misy fofofofona regny tsara be ho antsika vehivavy tegna ilaigny tsy le mikarakara vatagna indrindra ho antsika vehivavy mampiasa ty raha ty zany afanaigna rano de ampangotrahagna izy ty amin'ny rano ty zany mahavita herinandro eo araiky ty de isasagna izy ty ndraindraiky misy problème na mangidihidy na misy perte misy fofofofona izy ty koa zany somary maneritery vagin ho antsika vehivavy tegna tsara ilaigny le mikarakara vatagna ty produit ty tsisy atahoragna satria naturel 100% tsisy risque mampiasa anazy zay ny amty maro izy reto aty isan-karazany de ty ndraiky ho antsika reradreraka na azoazoaina regny prise de masse ty tsara be koa izy ty protéine ino raiky aminakaty tia le produit nay malaza be amizao izy ty le botox ty le ataoko amin'ny tare izy ty za hitanareo zao tegna tsisy fond de teint tsisy ninino amin'ny tare fa avy nampiasa an'ity za aloha ka tsika agnandra teko hitanao raha tamin'ny tareko tena nampiasa an'ity za de botox izy ty tegna tsara be atao amin'ny tare atao masque ohatra hoe manao gommage kely ianao aloka nanao anazy zany le masque noir atao gommage aloka nanao an'ity zany tsara ilaigny zany le manao gommage mba manala le pomore zany manala le sebum le tsentsena miditra atsika ilaigny magnano an'ity tsara tegna tsara le mampiasa raha mba hoe produit naturel zany indrindra ho atsika vehivavy tia mikarakara vatagna karaha za fa tegna tsara reto sady tsisy risque tsisy effet secondaire tegna tsara be izy reto tonga de mazava le endrika avy magnano anazy tonga de tsara sady anti-âge zay mahatsara le produit naturel ty gommage ndray ty ohatra hoe misy faritra tiagna zavazava na amin'ny kio na amin'ny lohalika na amin'ny elakelape de asiagna ty gommage ty abazina café izy ty mety fogna izy ty mety izy ty zany le gommazina vatagna de malefaka tsara ny hoditra atsika tratran'ty gommage ty karaha zay ny am'ty de ty ndray ty crème atao amin'ny andro atoandro rehefa tarehinao madio ohatra hoe ivoaka igny zany écran solaire izy ty de mampiasa an'ty crème écran solaire ty zany mba miaro amin'ny masoandro ndraiky miaro amin'ny rivotra sy milotoloto isan-karazany de tsara fo zany mba mampiasa an'ty écran solaire ty zany mba miaro amin'ny masoandro sady tsy manamangana be rehefa tratran'ny masoandro maro madinidinika aby ty ndraiky vitamine izy ty satria tare ty zany mila vitamine koa ty tare ty nena zany rehefa mampiasa an'ty botox ty aiza le botox ty mampiasa botox ty ohatra hoe ho an'olona memegny ny tareny de tsara asiagna an'ty vitamine ty araraka kely aminazy le vitamine ty zany ho an'ny tare izy ty satria ilain'ny tare mba misy vitamine koa le tare ino sa magnaigny fomba mampiasa aby raha jiaby mety na lehilahy tsy voatery hoe viavy fo hikarakara vatagna fa nare lehilahy koa mba afaka mikarakara vatagna africain ino maraiky aminakaty ty le produit ty zegny mampahia izy ty no hoanigny karaha mihinagna voanjo voankazo-mboay agnaragna anazy ty zegny agnaragna anazy ty izy ty raha naturel tsisy raha chimique zegny fa tegna 100% naturel zava-maniry izy ty maro be tsika akagny nanjifa anazy ty ary tegna hoe isoragna anareo misy moa zagny tegna hoe nahita vokatra tsara taminazy fa izy ty somary mampivalana izy ndraiky tegna efficace sady magnadio izy ty magnadio agnaty kibo tegna tsara izy ty 10 000 ariary fa mahazo anazy ty vokany folo mampiegny mampahia ho antsika ze tia tianalanala kibo anao maro izy ty nahazoazo baka anao ty ndray spray ty ohatra hoe voloko ty zao nasiagna anazy ty avy sasagna somary lemagna izy de asiana an'ty spray ty amizay zany mba mandimandina le volo
Ah ouais. Ty cyprès ho ana volo ty. Maro karazany produit ty ato. Tegna maro tegna maro. Dia ato koa ty zany misy baume à lèvres efa ho avy zao ny ririnina. Efa ho avy ny ririnina tegna ilaigny dia ilaigny mampiasa baume à lèvres. Baume à lèvres izy ty sady ny mampiavaka anazy ty afaka anaovagna gommage ho antsika zay somary mangamanga molotra ty zao no ampiasaiko satria za somary maintimainty molotra somary mangamanga molotra dia mampiasa an'ity baume à lèvres ty za hosoragna izy ty dia somary bosenao nasianao siramamy kely amin'ny lèvrenao igny molotra zany dia ty dia tsara be mampiasa anazy ty indrindra amin'ny andro ririnina mangatsiaka ndraindraiky maignimaigny molotra vakivaky dia ity baume à lèvres ty tsara sady mampitehinana izy ty karaha chocolat karaha biscuit regny fofony manitra be tsara be amindreo agnaby hoe tsy sadignatsika sisy donc sisy fa maro sy ty ato zegny edy baka maro isan-karazany io zay mety misy olo mizahantsika anao raha dizy tiamotany hoe ty ndraiky ty deo izy ty déodorant izy ty amina selika ty ny tsara miaraka aminazy ty fanasagna elika sasagna ato ty mba tsy misy fofona sady manafotsy elika ty dia miaraka amin'ity déodorant avy masasana amin'ity zany ny elika dia asiana n'ity déodorant ty fa tegna tsara be sady 48 heures anao tegna tsisy fofony mihitsy ty zao ny ampiasaiko sady mahay mazava antsika maintimainty elika regny mampiasa an'ity sady mahay mazava ny elika miala jiaby le somary misy bouton am'le tratran'le volo regny malamalama tsara izy tratran'ity zany hoe continuer la musique jusqu'à resaka varotro koa nianaranao koa ty maro karazany izy ty ato tsy voatanisa teto fa izy koa ataontsika raha mbola misy za koa mivarotra regny volo vrai cheveux regny karaha vrai cheveux regny misy moa zany ato fa tsy miboaka eo le izy maro be isan-karazany ao ny frisé lisy maro be isan-karazany raha mity koa ato fa izy koa misy olo mizahantsika anao raha izy tiamotany amizay hoe akory mataony izy koa izy tianjifa amin'ny raha jiaby eo ty vidy izy karaha koa tokony ataony misy page Nora Muriel agny afaka amena contact izy amin'ny Facebook agny de toute façon nina vente en ligne zany ny tegna atako misy ndraiky ohatra amin'ny olo ambopona olona mipetraka Antananarivo eto mirécupérer amina na magnatra zay mandefa mifaritra mandefa jusqu'à ivelany agny za aminazy frontière aby za nandefa ta la Réunion dia mandefa France mandefa jusqu'à ivelany mandefa province dika izy hoe le fikakaragna sora ndraiky fagnaovanao zay produit aby mampiasainao zay ireo fogna ny ampiasaiko io anao tsy mety matoy aby atsika le 10 ans passé gibonakanazy anao mbola anao fo bon machine koragna niaragna eto izay boka io ma misy sara lefa ne hoantsika eto hoe manao akory ny fiainagna Nora zegny miaraka amin'ny zanany Nora zegny misy ataontsika hoe ny session studio ila ataon'le hoantsika ny eto amin'ny fandaranatsika point carré ty zegny ka ndolo arahantsika zegny vidéo zegny boka tsika manampara ny koragnatsika eto amin'ny point carré Zanje tanjinge samaza ikuranga angambari laza marinya mno ora zanje atungilanga sofingino hatsaranga vatanya nonjektare ienta mora faza to amsengi letova miranga minjoyu kwanzere fa azarianga to vatsar ano ane zashe fenangarora chima hekwa chivola ano ane simbote ande mora mi dola fahina ngatichi atwe fano akeza zanje o dinia tia kwano komba hiova sofala vumaracha votunga senga tia kwano komba hiova somaracha vitivo duna arino tia kwano komba hiova razanje fitiava kwano zengi tia kwano komba hiova zanji tia kwe hazaris mafalenga ngaza kwa mivolngano fatia kwano razanje hala kumaita no mitsalia no majash mipaka minyangi kwe hafalenga na maita no meva mangara dala maringa fachiti
zay ny mikasika anigny de izy koa ataontsika hoe ny afitra anao raha amizay ny amariparagnatsika izy ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika satria hoe zay tegna magnano fisaoragnanao mavinty tegna amizay fotoagna fagnantafatafa zegny ela tsy hitanao raha zay fa kanefa no raha io fo fa izy hoe nisafidy ny amin'ny resaka mozika ny amin'ny resaka évangélique bebe kokoa tsy bebe koa fa resaka évangélique no ataonao ny amin'ny fotoagna zao ty ny afitra anao ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika no raha indrindra ho an'ny mpankafy ny atao Poincaré. Ny afatra na maloha voalohany misaotra anareo tonga tato mikorokoragna tamina tato misaotra anareo nahatry ny zazay afatra na zegny misaotra anareo nankafy zaha ny mbola hankafy mankafiza fogna fô za de vogno hitady raha tsara regna mesy ny soa sy ny tsara ho anareo mpankafy za tegna hoe isorako manokagna za tsy nieritreritra hoe mbola ho karaha io ny fandraisanare za indrindra agny amin'ny concert agny sy ny le raha partageako amin'ny Facebook agny manko ahitako hoe kay ve za ty a mbola ohatry zao mbola misy mpagnaraka mbola misy mpankafy tegna hoe eto za de tegna hoe fisoragna mitafotafo no mezako anareo jiaby le nankafy za hatramizay ka hatramizao tegna hoe misaotra betsaka ankafizo fogna ny raha ataoko fa za de tegna mbola vogno agnameny soa sy ny tsara ho anareo ary efa mahandro zahay ato amin'ny vokatra vaovao zay amezany anareo mpankafy fafampo tegna hoe mahandro raha tsara zegny tsy mora tsy vita malakilaky zegny fa tegna mbola miketrika azy ato fa iboaka tsy ho ela ny hira vaovao miaraka amin'ny clip ny hira moa zany efa vita fa ny tournage na clip tabela de vita igny de iboaka amin'izay le vokatra vaovao atolotra ho anareo mpankafy jiaby. Maranatsika izy tanteraka za rehefa mizara amin'ny Facebook anao de anao mizara hoe teny fankerezana mba tiako mba sevanao zay no raha hoentsika maranagna le fandaranatsika. Ya de mampahery atsika jiaby amin'ny vanim-potoagna iaignatsika zay zegny arahantsika malala fa tegna sarotro le fiainagna tegna sarotro le fiainagna ary zay mihitsy zany mampisaintsaigny za ndraiky tsy haiko zay olo mbola tsy tonga saigny am'izao angambany de fa tsy haiko tsony satria le fiainagna zany lanja miakatra ary tegna sarotro de mampahery atsika jiaby fô fiainagna ty efa karaha io aza digno ny mivavaka fa zay ihany hitako hoe vahaolagna zany magnamevamaivagna le vesatra hoentintsika le olagna sy ny problème maro samihafa ietrehantsika amin'ny vanim-potoagna efa tegna hoe sarotro zao nenazy zany vahaolagna mezako vavaka ihany aza misaraka amin'Andriamanitra fa izay tsy vitan'Andriamanitra izay tsy vitan'olombelogno vitan-Janahary izay tsy hain'olombelogno hain-Janahary mahereza mivavaka namako jiaby avako jiaby fa zay ny vahaolagna tokony ataontsika amin'ny vanim-potoagna efa sarotra ty aza misaraka amin'Janahary de mahereza mivavaka. Soranasika jiaby zegny niaraka taminay teto amin'ny Poincaré sorana ny vahintsika ho any magnaraka koa samby ao meva atsika jiaby. Enen kilanao mafaly fale miaigny tsaragnanao tsy lane ampe tiako fiaignako tsy ialanao a fenanao jiaby koa ny fagna anjakao ny sekio foko momba rehetra iomale sirao izay ho avy tsy misy ataoko ampiovany atompoko ianao malale vita ankila no sa ravu zaho ankila no ravu za manangano Jehova ny mpiandriana ka tsy halan zava-mahory any mitondra imorondra ny fialan-tsasatsy Mamelomelo fanaika rasendraka manonjanonja ny alondrano mama kilalantsarotra sy vehivavalo ny teninao mianao zao ampifitirako ny tananao mahery mandresy ny fahavaloko ka ny omaly sirazay oavy tsy misy atako ampiovany atompoko no malale izay mombaye ni hanala vichana tsy vita ankila nao zao
ilanao mafalifale Nyangi dia saranga no silande Rasenda kama nuza ni alujando Nitsura kasunao